Hello, kada kayo aming kakabsat kanigayem. Dahito apo ko may isang rasyon nga nagaputi abono ong nga napaminalaki ni Mami May. Bali, limang karton nga sag 6 pack nga gatas o pat nga bagas. 12 nga atum, salsa tomate, ketchup, dapay kasla lechon meat, sumo, inom nga aceite di oliva, dagita kakabsat. Montar, biskuit, mantikilya, macaroni, kastamot milokotom, ken tsokolate, dapay hamon, ken yogurt, dagita kakabsat ken kay. Dagito iti rasyon mi kakabsat nga napaminala. Nagyaman kami iti abona ong iti intid nga rasyon kakabsat dati ko alimentos nga para iti pamilya kakabsat din agado. Sa gasam data mo dati ko na bali 30 na kwan gatas data kakabsat iti nagbambanog kami ako nga napannainala nga rasyon mi inititi abona ong may isa nga kada Domingo nga pangalami iti rasyon kakabsat dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Thank you very much kakabsat ni nagado per Dios diya kamo leche gatas data nang hinagatan kasi iti di oliva kakabsat dito yapot inaalami nga rasyon lang tatay kasang-sangkad nilang talaga basta dapat tsokolate na. Thank you very much for watching. Iti liwliw ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano dagiti aptirasyon nga napaminala. Mabuhay abona ong. Thank you very much Espanya.